buchawi habana tofauti. Mfukuze zambi mu maisha yenu, mutafukuza nguvu ya laana za bachawi. Leo ndaongea gisi namna gani ya kushinda wachawi. Dunia ya banadamu iko na sheria zinaiongoza. Hapata kuwa siku hata moja kamwe yenye mwanadamu mwenye haelewe sheria za kiroho ataingia ulimwengu wa roho akiwa na jibu. Ulimwengu ya kiroho ilitengenezewa na sheria, na zile sheria ndio zenye zinaongoza matokeo ya priere ya watu wenye wako hapa chini ya jua. Neno la Mungu njo mabriki yalitumikishwa kujenga ulimwengu wa kiroho. Neno la Mungu njo vifaa yenye lijenga ulimwengu wa kiroho. Na njo maana wakati yenye anaokoa dunia, alikamata bale watakatifu wenye alitoa mu dunia kabateua, wale wateule waliokombolewa na Bwana, akawapatia monekano kama Mungu. Maana pasipo mwanadamu kutembea kama Mungu chini ya jua, hata hukumu mapepo ziko chini ya jua. Mwanadamu kama atembee mupicha ya Mungu aliye juu, shetani atamwangusha. Tukasikia Mungu anasema mu Waebrania sura 1 mstari wa 7, amewafanya malaika zake kuwa pepo na watumishi wake kuwa miali ya moto. Kwa hiyo mtumishi ama mjakazi, mtoto wa Mungu, anatakiwa kuwe moto ulao. Pasipo wewe kuwa moto ulao, mapepo zitakusumbua sana. Swali mbili tofauti zenye mimi nataka nijibie mbio mbio, ndazi swali na nijibie mbio mbio. Je, Mkristo anaweza kuwa posede na mapepo? Eske Mkristo mwenye ameamini Yesu na ametoa maisha yake kwa Bwana anaweza kuwa posede na mapepo? Swali lingine ya pili, je, Mkristo anaweza laaniwa? Eske Mkristo anaweza ishi maisha ya laana? Jibu ya kwanza, Mkristo hawezi kuwa posede na mapepo, lakini Mkristo anaweza kuwa demonized. Mkristo anaweza mtumia mapepo, na zile mapepo zinaafekte akili yake, zinaafekte roho yake, zinaafekte macho yake, na zinaafekte circumstance ya maisha yake. Mkristo anaweza laaniwa na anaishi chini ya jua kama mlaaniwa, na likiaka timiza objective ya Mungu chini ya jua. Kila mwanadamu amezaliwa na mwanamke. Hakuna mwanadamu mwenye Mungu alituma chini ya jua akiaishi tu kisha akufake. Kila mwanadamu mwenye amekia chini ya jua kupitia tumbo ya mwanamke anakia timiza objective fulani ya Mungu. Lakini laana zinakuwa ziko na chunga ule mwanadamu, zinaingia kwa maisha yake, zina affecte na zina paralyze potential yenye kwa moyeye, mpaka siku anangua anajikufia yake, na siku yenye anakufa mu eternite saba anaangalia mabalitumako dunia na mwamekia kutoka mdunia, banakuta kama huyu mwanadamu ametoka mdunia kuishi hata malengo ya Mungu hata kudepursa. Unaweza okoka, unapatia Yesu maisha yako, unaamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unamaliza unaishi maisha ya maombi, lakini unalaaniwa na mchawi mwenye iko na ishi kumazabau yake ya kuzimu. Unaweza kuwa Mkristo mwenye unaingia mkanisa kila dimanche na kila ibada zinapofanyiwa, lakini panakuwa mchawi mwenye atatumiwa na shetani, anapakwa mafuta na ibilisi kwenda pagala maisha yako mademo zinatumiwa kukuwa posede na mapepo. Ni roho yako kubeba mizimu. Roho yenye Mungu aliyoko wake na beba mizimu. Kinatuma tujibu ya Biblia nasema kwamba haiwezekane mtu aliyeamini Yesu akapokea uzima wa milele, mapepo zikale mu esprit yake. Ni juu wakati yenye Yesu anaokoaka esprit ya mwanadamu, anaitiamu sentire ya moto ulao mbinguni. Kitabu cha Yohane sura 15 mstari wa 7, roho ya mwanadamu inakaa ndani ya Mungu na Mungu na anakaa ndani ya ile roho. Inakuwa iko impossible bachawi ama shetani kutuma mapepo zikale mwile roho yenye Yesu aliokoaka, lakini mwili inakuwa iko libere. Mwili yenyoko nao njo yenye shetani aneza demonized. Mwangle njo mina ielewa ile neno. Your body can be demonized by Satan. Mwili yako inaweza kuwa demonized. Unaweza kuwa unaomba kwa lugha sana, unaomba maombi za mrefu, lakini bachawi banakutia mapepo mu mwili na banakutia mapepo muame. Utayua kama pepo ziko muwe
Ni wakati yenye unasikia kukua apeti tofauti yenye ko mwenye au kukua nayo. Apeti ya zambi. Unasikia mapua yako iko nasikia kufurahia harufu ya zambi sana kushinda kisuli kwaka. Unasikia akili yako ilishakuwa tamaa za mawazo. Unasikia akili yako imechafuliwa. Mapepo zinachafulaka akili ya Bakristo na baamini. Mapepo zinatumaka mbegu za shetani mwakili ya mwanadamu. Kitabu kia Wakorinto wa pili sura 10 banakuambia kuhusu vita ya mawazo, the battle of the mind. Jinsi mwanadamu anaweza kuwa Mkristo mwenye ameamini Yesu. Juu hii kitabu ya Wakorinto wa pili sura 10 habakuiandikia wapagani, lakini baliandikia Bakristo. Bakabambia kama mkue aware, mjue ya kwamba pako vita ya mawazo. Shetani anaweza simamisha ngome za mapepo akili yako, na akili yako inakuwa na waza upotovu na mawazo machafu. Unakuta mtu mwenye alikuwa anapenda Mungu anaanza waza gisa atakuwa lesbian. Apeti yenye inaanza kuwa moro yake inaanza msukuma kukua gay. Sana jiangalia mkiona una buzuri yenye Mungu alimupatia kama mwanaume, pepo zinaanza mwambia kama unaweza pendezo ukikuwa gay. Ile yote inakuwa kama symptoms zinaonyesha kama mtu iko demonized. Niko nabambia benye bitabasaidia bandugu, mkwe makini. Niko nabambia benye bitabasaidia. Unaweza kuwa Mkristo lakini pepo zinaikala mwili yako. Unakuwa sikia kifukutu ya zineko mwenya ujue litokeaka wapi. Bandugu nyebote mko hapa mshateseka na tamaa. Ushasikia siku mwazi nafika unasikia tameko mwili yako. Hapana tamaa gari, hapana tamaa nyumba. Mnasikia uko na tamani tu mwanaume, mwanamke uko tamani tu. Amena. Mimi najua kama mtajifanya serious sana na mtajifanya amubielewe vile niko nasema, lakini mbingu zinabajua na zinajua bangapi baliteseka na tamaa. Siku mwana niliombea kafie moa hivi. Ule fia alikuwa mzinifu na msharati wa nguvu sana. Na wakati yenye nilimaliza muombea nimemwekea mikono kunyumba, sasa nikaanza sikia moto ya tamaa ya zinena ni wakamu. Nikasema kwa jina la Yesu, mbona hivi vitu havikuwa mimi? Nikaingia mu maombi, tamaa izimike. Niko nabambia kama kuko mtu mwanaweza kwa teseka na tamaa yalipataka mpepo zinatoka masturbation. Na senya anaanza tafuta zizimisha na prayer, anasikia tamaa inashinda prayer nguvu. Niko nabambia bi munaelewa hivi vitu. Unasikia tamaa yenyeko mwili yako inashinda prayer yako nguvu. In fact zile pepo zinakuwa zimeikala mwili, zinaanza manipule frequency ya mwili yako, zinaanza tuala mwili yako, zinebeba direction ya kwenda kamata na ame nayo uisumetre kumikono ya ibilisi. Nikaanza teseka na ile tamaa mwili, nikasikia niko ateseka na ile tamaa mwili. Nikasema kwa jina la Yesu. Sasa niliingia mapriere sasa. Mungu akanifunulia kama uliwekea mtu mikono mwenye kwako pepo ya zinaa, sirene ya zineko kuyeye. Na ile sirene imemtumikia siku za kutosha. Sasa impact ya nguvu zake za ile sirene, wakati yenye ulimwombea Mungu nikafanya kazi, zile pepo zikaleta ile kifukutu, zikaingia mweye. Kifukutu ikaingia munini? Unanifuata? Kifukutu ya zinenye na kwa mule mtu anambeba ende zini, ikaingia mwili ya ule na ikaningia. Ilichukuaka mafungo na maombi kuua ile tamenye imeingia mwili yangu. Haleluya. Ngwani bambia kitu kenyamuzoe. Sai nye bote mnaweza shangala aseme imagine mtumishi na we kumbe tamaa ilikuwa mwe. Nibambie kitu kimoya. Mumeishi mubukristo yenye bapastere banabaonesha kama bako parfait abakuwe banadamu. Lakini nitaka nibambie kama shie bote tuko banadamu na mwenye akwe makini anaweza anguka. Niko na baonesha faiblesse nilipitia kwa muda fulani na gisi nilishinda juu nye bote muyue na nye mtakuwa bishindae. Probleme yenye tuko nayo ba leader yetu ya kiroho bako na probleme moja. Habapendea onesha mafaiblesse zabo na mistakes zenye bamefanya. Na shie batumishi ya Mungu tunapata kuna kwa impact backfire ya mapriere zetu tunaombea watu. Haleluya. Nabambia ili nichukua maombi ya mafungo na maombi kuzimisha ile tamaa yenye ilikuwa imeingia mwili wangu. Siku ya kwanza tamaa ikuzimika, siku ya pili tamaa ikuzimika, mpaka senye nilisulubisha mwili. Kamata mshware uitie mumai ya buchafu, kisho ikamate tena. Juto shema buchafu ifofe nini? Ifona ifanini. Mimi nilikamata mwili yangu nikaikamula mwele tamaa kumaliza siku 7 mafungo. Mpaka senye tameli nitoka nikakuwa tena mtu normali. Nikaelewa kumbe hivi ndio watu banankaka. Usishangalake sana. Mtumishi wa Mungu mwenye alikuwa anaogopa Mungu sana, bana muzina mu counseling. Probleme haikukuwa aseme ni mpagani,
aliombea watu bebako na zile pepo mpaka zile pepo zikangua zinafaa makao mwili yake, na njoo zikangua zinamwangusha mbele ya wakati. Unajua Mungu aliniambia aseme jiangalie mzuri sikuoko na potoka pole pole na huyu. Mtu anawaza kama ngali na simama mzuri, kumbe iko naanguka pole pole. Usidharau wake kitu kibaya mu maisha yako hataki kwa kia siku moja. Kama ni ukawaida siku moja usidharau, ukiipatia leo itakukamata na kesho. Itangwe na kukamata mwezi na kwa kawaida yako. Na sasa kwa kawaida yako unakuwa ngona anguka na unangona ishi maisha yenye haina maana. Mungu mimi aliniambia kaniambia hivi, ujikontrole mzuri, ujikungute mzuri, uone kama ungali wewe. Nikamwambia bibi yangu haiko mie huyu, iko saa iko mie huyu. Akaniambia sema wewe huyu ungali tu vile vile. Nikamwambia mbona iko saa injili yangu hata imebadilika? Akaniambia hapana, injili yako imefanya nini? Nilianza tubu kuanzia kwa injili mimi nahubiriaka, kuanzia kubenye mimi nasemaka, kuanzia na kubenye mimi nawazaka. Jua nini niliifanya? Ni juu nilielewa vita ya kiroho perspective ya kabambi. Unaweza kuwa Mkristo mwenye unaamini Yesu, lakini unakuwa demonize, mapepo zinakuingia mwili. Na sasa zinakuingia mwili, unasikia kwenye dhambi iko njoo kwa amani yako iko. Kwenye probleme ziko njoo kwenye amani yako iko. Njoo nasikia mtu mwenye akukua pendai kala mubatu benye bako wateta, anaikala mubatu benye bako unafanya nini? Benye bako unateta na nasikia amani iko mwili atmosphere. Jua nini? Ni juu pepo za utetaji zimeikala mwili yake, zimefanya makao mwili yake. Unaweza kuwa Mkristo lakini mawazo yenye unawazaka haiko njoo mwana control yake, ni pepo na ibilisi njoo anaikontrole. Njoo nasikia mtu yeye mawazo yenye iko na wazo, iko nasikia mawazo iko namwambia kama wewe utakufa mapema, wewe utendaka mbali, utafanana nani mjamaa yako, bati yote ya jamaa yako banaishi yaka fasi fulani, bati yote ya jamaa yako banakufa kumiaka fulani. Ni pepo zinakuwa zimetia mbegu mwakili na mawazo ya mwanadamu. Mawazo haiko njoo roho ya mwanadamu. Roho ni ya Mungu ameiokoa. Roho ni ya Mungu amefanya nini? Ameiokoa. Lakini mwili, okovu ya mwili itakuya kufufuko. Wakati Yesu anafufua kanisa, inaandikwa tutavala mwili mpya. Amena. Mshasikia ile andiko? Tutavala nini? Mimi nataka mkwepa mwana mimi. Tutavala mwili mpya. Ni bongo ni kweli? Imeandikwa tutavala mwili yenye mko nayo yote ingali tena mzambi. Na ndio maana kitabu cha Wagalatia 5 inabambia kama mwili inatakaka kushindana na nini? Na roho yenye iliokolewaka na Mungu. Wakati Yesu anakia komboa roho, anaipatia uzima wa milele. Mwili kaanza vita na roho. Mwili hayapendaka siku zote roho itembee kwa nguvu. Sasa hii mwili tanke mungali nayo hayaokolewa, mnatakiwa muipiganishe mpaka senye mtaishinda. Mnatakiwa mfunge milango za mwili zote mpaka wakati yenye ile mwili itakosa mlango yenye shetani ataipitiamo. Masikio ni mlango ya mwili, macho ni mlango ya mwili, roho ni mlango. Roho ndio system central yenye napokea mabaya yenye macho ilipana na masikio ilipana. Mnajua kama dhambi inaingiaka mtu mkupitia nini? Kupitia macho na kupitia masikio. Dhambi na ikala kama mtu kupitia macho na kupitia nini? Masikio. Na bako dhambi ya asili yenye nekala sasa mwili ya mtu, ile Yesu anasema kinachafulaka mtu hakitokake nje yake, lakini kinatokaka ndani yake. Mawazo yenye nakuchafulaka siku zote nekala wapi? Moe. Na juu shetani anayua ile problem, akaanza amua kuleta dhambi, anatia mbegu za dhambi mwakili, anatia mbegu za dhambi mwili, anatia mbegu za dhambi mawazo, anatia mbegu za dhambi munini? Ame. Na njoo nakuta mtu mwenye alikuwa ameacha pombe, ameacha bwizi, tena shetani ameinua zile mbegu, anaanza jisikia tena rudilie ile maisha yake. Amena, tuko pamoja? Tuko pamoja? Mnatakiwa muelewe hivi ndio vinabeba deliverance yenu, na mwiki anakuja ndio mtanza aombea. Wakati nyoko akemea pepo mwili zenye, kemea pepo zinakamata utawala mwili yako. Zile pepo zenye ziko na kuambia kama wewe ukienda ikala na bamama wengine, utete mtu mmoja, utakuwa umefanikiwa. Acha niwaambie kama mwenye anatetanaka na mchawi abana tofauti. Mchawi na mwanatetanaka ni watu bamoya. Bana kwa watu haba, mtu mwanatetanaka anezienda kuteta na mtu mwenye hayakuonaka. Ule mtu anajiarme kupigana na wewe na hakuyue na hayakuonaka. Au yakutana mtu mwenye anakuchukiaka na uyaonanaka naye, anakuchukia juu alimwambiaka juu yako. Tuko pamoja? Mtu anakuchukia juu alimwambiaka juu yako, hakuyua hata vya mrefu, lakini juu alimwambiaka juu yako, alishaka kuta na vala silaha zote za uharibifu juu ya kupigana na wewe na kupambana na wewe. Sasa aenjo batu baneza shinda buchawi. Mbele na siyaingia aenjo batu baneza shinda uchawi. Acha nirudie, Mkristo anaweza kuwa mlaaniwa. Mkristo anaweza kuwa nani?
Mkristo anaweza peleka laana, na laana hairuhusu Mkristo kupokea baraka na mema ya Mungu. Laana inensiste kama wewe uko na mikono yenye nalomba lakini haipokee yake. Tuko pamoja? Ushaona watu wenye wako na mikono yenye napokeaka lakini yenye nalomba lakini haipokee yake? Mikono yenye inalomba lakini haife nini? Haipewake na haipokee yake. Laana kitu ya kwanza inaharibishaka personality ya mtu, inaharibisha dignity ya mtu, inapomola integrity ya mtu, inaafekte maneno ya mtu, na inaletea mtu kudute na yepeke. Njo nakuta mtu yeye anajizarauaka sana kushinda watu yote, akikuwa mbengine anaona sabile ni buchafu mwengine. Laana na kamataka mtu inakushusha chini it reduces you to nothing. Njo neno iko correct. Andiko yenye tutaexamine leo mie na nyie ni kitabu cha Hesabu 23 mstari wake wa 19. Tunaruka tunaingia kwa mstari wa 21. Mwache nisome, kila mtu mwache nisome. Disnefu inasema hivi: Mungu si mtu aseme uongo, wala si mwanadamu ajute. Iwapo amesema hata litenda, iwapo amenena hata lifikiza. Ya kwanza, Mungu sio mwanadamu jua aseme bongo. Ya pili, akisema atalitimiza. Ya tatu, akimaliza bariki, harudi yake nyuma na juta jua nini alibariki mtu. Mungu anaweza kubariki mtu na amekamata responsibility ya pase yake, preza na fitiri. Mungu anayua pase yako, anayua preza yako, na anayua fitiri yako. Senya anaingia ku fondation ya maisha yako na kubariki. Anaweza kubariki na ameona vile vyote kwa maisha yako. Harudi yake kesho ajute jua nini nilibariki huyu mama, jua nini nilibariki huyu kaka. Mungu afanyake vile. Lakini hii andiko inatokea mwakati yenye bameita Balaam aende laani Israeli. Israeli ni batoto ya nani? Israeli ni batoto ya Mungu. Balamu wanamuita ke laani nani? Israeli. Lakini anaanza fika kulaani, anaanza njo bariki Israeli. Lakini laana mbele na bayaituma, laana banaituma na kuko mazabau 7 zenye zikwa kongombe 7 na kondoo 7 zimechinjiwa wako. Manake mumoshi ya kafara njo mwenye benye bako laani banasimama. Maake banakamata mazabau 7 zezikwa kongombe 7 na kondoo 7, banasimama katikati ya zile mazabau, moshi kwa panda juu mbinguni. Abo bako na taka baingize laana kwa batoto ya Mungu. Mchawi haezi kulaani pasipo mazabau yenye anasimama kwenye kwako sadaka. Kama banatalaani Mkristo, ni lazima pakwe sadaka yenye itakuwa kwa mazabau yenye itakamata ipatie laana nguvu. Kenye mwa mnajidanganyaka kwa mnawazaka aseme laana inaweza kamata mtu mwenye hakuna sadaka balifanya. Mchawi ama mlozi akitafuta laani, ni lazima atoe sadaka kwa mazabau yake. Inaweza kuwa kafara ya mtu juba laani tu mtu mmoja. Laana kinakia fanya inakia kupagala buchafu, inakia kupagala giza. Wewe maanake maisha yako itakuwa tu amogiza. Munivo yenye laana inakia katabiri deste yako kudunia. Njoo nakuta mtu alikufaka lakini alikufanana regret. Kudunia alipigaka swata. Ni sawa vile mtu alienda msoko kuhemea, kisha banamuibia franga kule, anarudia kuhemea, anarudia kwake batoto yake banalala njala. Njoo vile mtu mwenye alikia kudunia, Mungu anakutuma tawala mpaka sasa Yesu atarudia. Unatoka modunia haukuweza tawala hata kitu. Juu shetani alikuibaka resources zote za baraka, unarudia mu eternity kwa mlaaniwa na unaingia kuzimu. Lakini mimi nataka niwaambie hivi, laana kia kwanza, fondation ya laana kwa mchawi inakuwaka kwanza sadaka na mazabao. Juu laana kamate Mkristo mwenye anaamini Yesu, pako vitu viwili vya vinapatia laana nguvu. Laana inapewaka nguvu maisha ya Mkristo kupitia dhambi. Amena? Sema dhambi. Kama Bakristo na batumishi wanaendelea kutuambia kama tukimbie dhambi maana mshahara wake ni mauti. Tukimbie dhambi maana inatutenga na Mungu. Ni juu dhambi inapatiaka laana za bachawi power ya kukia ikala mu maisha yetu. Saa yenye Balamu alikuwa na laani Israeli, alifika mkiwango yenye anaambia Balaki, haiwezekane Yakobo alaaniwe, sababu Mungu iko pamoja naye na Yakobo hana dhambi. Munifate mu 21 anasema nini? Aseme
hakutazama uovu katika Yakobo, wala hakuona ugaidi katika Israeli. Bwana Mungu wake yu pamoja naye, na sauti kuu ya mfalme ikati yao. Mungu senye aliangalia Israeli yenye bako watumia laana. Munifate bien, pay attention to me. Balamu iko nataka achilia laana, lakini Mungu sana anaangalia Israeli haina dhambi. Anaangalia Israeli haina ugaidi. Ugaidi ni rebel, ni spirit ya rebellion. Wakati yenye mtu yanapinga pingaka, vyote beba nasema anapinga bebe binahusu mapenzi ya Mungu. Bile vyote binapatiaka laana dhambi. Ndio maana Bakristo bako atembea mlaana by the way. Anyway, batumishi ya Mungu tuko ateseka, tuko ombea batu juu ya reason moja. Batumishi bako nombea Bakristo benye bajali maisha yao ya kiroho. Uko natoka ku kanisa, uko nafanya mazambi gisu unajisikia. Uko mkanisa lakini masturbation nataka kuua. Uko mkanisa lakini pornography sha kuingia mkichwa, telefoni yako hawezi ipatia watu baiangalie mzuri. Uko mkanisa lakini vyenye unawazaka vyote ni vya uchafu. Wewe unawaza kama utajibaze kunini juu seme Mungu niko mtoto wako nibariki. Wakati yenye unavala kanzo ya zambi, unakuwa uko tayari kupokea laana yenye natoka kwa madhabahu za bachawi. Hakuna siku yenye laana itapata mtoto wa Mungu mwenye anatembea katika utakatifu na haki. Kitabu kia Habakuki sura 1 mstari wake wa 19, mstari wake wa 13 inasema kwamba Mungu macho yake haiwezaki angalia kuzambi. Mungu hawezaki angalia mwanadamu mwenye anabeba zambi. Wakati yenye unabeba tu uasi na mbegu za shetani, Mungu anawezaka kugeuzia macho yake. Yesu njoo mwenye anakia kutafuta na neema yake akurudishe tena mwokovu. Amena. Njoo maana unaweza kuwa kwa ruka nimeokoka na furaha, lakini laana zinakuyala kuanzia kumigulu, zinaleta hata na makampala kumikono. Amena. Inawezekana laana inaweza leta makampala kunini? Kumikono ya Mkristo. Unaruka nimeokoka na furaha, lakini shetani anakusumbua na laana zake. Lakini imeandikwa kwamba hakuna uchawi juu ya Israeli, maki hakuna uchawi juu ya kanisa. Kanisa ni bibi harusi, ba vierge bebanabeba tala zabo na zeziko amo mafuta. Kama uko vierge mwenyoko hapa talako haina amo mafuta, hautaingia mundoa wakati yenye bwana harusi anakuya. Na ile ndio yenye itakufanya wakati yenye unatawa kisha talako saa vita, tala haitawaka banakupiga mshale ya laana mu macho. Vita yote tukifanyizia mbusiku, mishale za adui zitatupata juu shetani ni mfalme wa giza. Shetani ni mfalme wa nini? Kama uko mtoto wa nuru kiingia mugiza, wewe haubizoweye senye banaza pigana, hauone adui iko wapi. Ni lazima wakishe tala yako noitia mo nini? Mafuta. Ambia mko pembeni yako, tia tala yako amo mafuta. Yes, kama uitia amo mafuta, adui atakupiga senye unatawa shatala uingie mvita. Imeandikwa neno la Mungu ni taa ya miguu yangu, tena mwangaza wa nini? Wa njia zangu. Tale yenye unatati ya mafuta ni neno la Bwana, unetia Roho Mtakatifu na ufunuo, unatembea kama mtoto wa Mungu. Laana zote zitafanyika mkinywa bachawi, hazitakupataka jua nini? Unayua Mungu naye anakujua, uko mtoto wake naye uko baba yako. Uko ndani yake na yeye uko ndani yako. Senye mchawa na toa sadakage kumazabao, Mungu anaangalia maisha yako anakuta hamuna dhambi, uko piro, uko mtakatifu. Mfukuze dhambi mu maisha yenu, mtafukuza nguvu ya laana za bachawi. Bachawi banawezaka laani maisha yenu na laana zinabapata juu dhambi iko kwa maisha yenu. Uende soma kitabu kia Nombre 23:21. Make Nombre 23:21 utasikia kama Mungu mbinguni sali angalia Israeli, akaikuta haina dhambi, akaikuta haina ugaidi, akaangalia Israeli haistahili kulaaniwa. Mungu sana angalia mu maisha yako. Bachawi bako kuzimu kumakaburi bamemaliza toa makafara, masacrifice, banaza achilia malana. Sa Mungu anaangalia atajikosantre kunini? Kutia vibambazi vya kiroho. Utaniambia mbu neema, tuko mneema. Neema haiko autorization ya kufanya dhambi gisu unajisikia. Neema ni kapasite ya Mungu ya kuokoa mwanadamu mwenye alikuwa hamujue na hamuangaikie, anamuingiza mwili ya Kristo na anamuingiza muyeye. Sasa yenye anafika muyeye ni responsibility yako kuishi maisha ya shukurani.
Na kuna Mkristo mwenye anaishi maisha ya shukurani juu ya wokovu mwenye atakuwa hana matunda ya wokovu. Matunda ya wokovu inatakiwa ikuwe preve ya mtu mwenye aliokolewa. Matunda ya wokovu inatakiwa kuwe preve ya mtu mwenye alikutana na wokovu na uzima wa milele. Ukisema kama mie niko mtoto wa Mungu na matundako ni matunda ya mwili, pale maana ni kusema neema umeielewa mbaya. Kama uko na jibaze kuneema imetuokoa, lakini matendo yako uko nazala matunda ya mwili, kuzimu ni yako na bachao batakuwa na utatesa batumishi ya Mungu kuombea sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sikia sasa. 23 inasema hivi: hakika hapana uchawi juu ya Yakobo, wala hapana uganga juu ya Israeli. Sasa habari za Yakobo na Israeli zitasemwa, ni mambo gani aliyoyatenda Mungu. Hii andiko haiko ya watu yote. Amena. Hii andiko haiko ya watu yote. Hii andiko ya kusema aseme hakuna uchawi juu ya Israeli, hakuna uchawi juu ya kanisa. Israeli ni watu, ni prince wa Mungu. Prince wa nani? Prince wa Mungu, mwenye anavala manguo ya kifalme, mwenye anavala chepeo ya imani, mwenye anavala biato ya wokovu, mwenye anavala sentiri ya kweli, mwenye anafananana na kitabu cha Waefeso sura 6. Ndio mwenye hii andiko ni yake bandugu. Hakuna uchawi juu ya mtu mwenye anavala vita. Hakuna uchawi juu ya mtu mwenye anavala manguo ya vita. Amena. Hakuna uchawi juu ya mtu mwenye anavala biato ya wokovu. Hakuna uchawi juu ya mtu mwenye anavala kaske ya sali. Hakuna uchawi juu ya mtu mwenye anabeba ngao ya imani. Hakuna uchawi yenye tafanikiwa juu ya mtu mwenye anabeba tiri ya haki. Lakini pako uchawi kumtu mwenye haiko sekirize Mungu. Mtu mwenye atembesa wasawa muhavale hizi silaha za Muefeso 6:10 mpaka 13, ule mtu atauawa katika vita. Atakuwa jinanganya kama hakuna uchawi juu ya Israeli, hakuna uchawi juu ya kanisa. Bana kulaani na laani na kupata ninakuwa. Na kuambia pako batu bebako akufa na laana usiku na mchana. Toko pamoja. Batu bako na laaniwa na shetani, mizimu zinabaikala amo, na bako na ruka. Tumeokoka na wokovu, tumeokoka na furaha. Nataka nibaoneshe hivi. Ndeza simamisha mtu mwami na baoneshe yako mfano. Anaweza kuwa nikala hapa na iko mapepo. Iko amo nini? Mapepo. Bakristo bengine mapepo zishabatia glase muro. Hata muombe hai, hapo bako na baangalia tu. Bako na baangalia. Siku takufa tangalia nani? Glase ishaingia muro ya Mkristo mpaka mkiwango yenye yake kwa mkanisa anende kwa nasema muro mimi siwezi anguka mie. Sagi sule ameanguka. Siwezi anguka sagi si fulani yeko ataanguka. Sasa naona mtu mwenye Roho Mtakatifu anaanza ingiamo. Anasema huyu mtu kwa jifanyisha, lakini mimi siwezi jifanyisha. Senye banaleta mikono bamwekea sasa bamuombe, anabakie kwa nasema mwakili yake, hii mkono mbona mimi sisikii? Mbona hakuna kitu? Jua nilikuwa angusha wengine. Ni Mkristo mwenye kwa atembea mubaridi. Glase ishaingia wapi? Nataka nibakumbushe neno moya. Yesu alikuwa anazungurukiwa na watu wa mingi, na mitume balikuwa bako na mgusagusa, na watu wengine balikuwa bako na mgusagusa, lakini wote hawakuwa affected na kumgusa. Lakini palitokea kama mama mmoja hivi mwenye alikiaka na anaona Valeria kanzo ya Yesu, akaigusa ile damu ikafanya nini? Akaigusa damu ikafanya nini? Sasa bale wengine hawakuwa na maprobleme, balikuwa na mgusagusa, balikuwa nazo, lakini hawakujiconnect na mafuta yenye kwa yeye. Hii ni topic nyingine siku ya kuwafundisha namna gisi ya kujiconnect kwa mafuta juu kuaffecte na juu kusaidie na kutumiki. Batu ni bamingi sana benye bako hapa bako apinga mafuta itabasaidi. Benye baone Valeria mafuta yenye tabasaidi. Yesu iko pamoja na nyinyi, lakini hamtaki kumgusa. Hamtaki kumgusa na nini? Na roho yenye iko wazi. Gusa Yesu na moyo yenye iko wazi. Uchawi na kamataka batu benye bavale hivi vitu vya nimewaambia. Kila Mkristo mwenye mushande baadaye havale Efeso 6, ule Mkristo atauawa kwa uchawi. Ule Mkristo atauawa na mizimu. Milonge itamuua ule Mkristo. Bachawi batamusalimia banabeba kabati kenye kalikuwa kuyani na msoko, anarudia mikono mitupu batu yake banalala njala. Wende vala silaha zote za Mungu Baba. Haleluya. Bile bya kwenda nasema aseme hakuna silaha itakao inuka juu yangu itakao fanikiwa. Mwamu na ile andiko ni ya nani? Ni andiko ya batumishi ya Mungu. Mshasoma bien? Mshakasoma bien? Manake kama uko hapo unapenda ushinde uchawi, ushinde laana, utakatifu ndio njia. Na uyaingia mo priere kwa mtakatifu. Amena. Swali ni kwamba aenjo mtu anakuwa mtakatifu. Mtu anakuwa mtakatifu kupitia kuishi neno la Mungu. Basi
Kuishi neno la nani? Kama uishi neno la Mungu utatosha utakatifu wapi? Ayenjo mtu anaweza ishi neno la Mungu ni kupitia kuomba neema yenye nasaidia wengine ikusaidie na wewe uishi neno la Mungu. Kama uko mtakatifu hata unaomba saa 10 za maombi, kama kuko ile tunda ya mwili yenye naitiwa chuki, shetani atakupekenya bien sana. Maana inasema hata ningelinena kwa lugha za malaika nisipokuwa na upendo, yote ni nini? Yote ni nini? Mtu anaweza nena kwa lugha za malaika, haiko mu priere. Njoo watu banaingia kuluga bako naomba kuluga za malaika. Lakini neno inakwambia hata uombe kwa lugha za malaika, kama una upendo, yote ni nini? Shetani atakupiga na atakuangusha na atakuangamiza. Nawaambia kama kuko mtu anaweza aseme hii injili ni ya fulani, hivi ni vya mwingine, ni vyako wewe mwenye unikala hapa juu. Laana zinataka kuuia Mkampala. Laana zinataka kuuia mdunia kwenye umeishi na umeiua Yesu. Zambi imepatia bachawi nguvu ya kufanya vitu vya wanajisikia na binafanikiwa maisha yetu. Lakini njoo muda hii tena turudie utakatifu. Tuombe neema tena kukua batakatifu. Tuombe neema tena kutembea muhaki. Utaona gisi tutadhibitishwa na Mungu. Mimi nataka banisomea andiko mbio. Kitabu cha Isaya sura ya 54 mstari wake wa 14. Musikie ile andiko ya kiana bandugu. Bengine bashachoka Biblia. Amena. Hata andiko kwe kiana wao vijua hata na ubiangaiki. Misione mia assurance ya kuepuka bulozi, ya kuepuka buchawi na batu ni benye zambi. Maana kilituma Israeli ilaaniwe ni juu ilikuwa kwanza anajipanga mu ordre. Wende soma Nombre 24. Utasikia gisi ba Israeli walikuwa jipanga mu ordre selo makabila zao. Wakati yenye laane kwa tafuta wapi kwa taikala, inakuta hakuna fasi kwenye laane taikala. Kitabu kia Mezali kinasema laana yenye ina sababu inakuwa sapa pio yenye kwa rukaruge kwa tafuta kwenye tafanya nini? Itaikala. Bamingi mulitoka mu nyumba zenu na bazazi yenu balibalania zamani sana. Mwisha sababu, lakini laana ilitoka mkinywa wa mamako. Umesabu? Ilipataka nguvu ya kuikala kuweni juu ilifanyaka makosa yenye ilikuwa ya nguvu sana. Bandugu niwaambie mfano mwa hivi yenye Roho Mungu amenikumbusha hapa. Tafadhali kila mtu apay attention kwangu. Hii andiko nimesikia Roho Mtakatifu amekatala nisiongee. Amenikumbusha lakini siongee. Ndaiongeaka tu siku mwa Mungu ananiruhusu. Lakini nawaza ndaiongeaka njomu ba mama na ba papa benye ni ba Maria. Ini kitu yenu. Ule dada katoka mu ile nyumba na laana. Batu wa mingi bamejipagala laana na zambi. Bengine banajipagala laana kupitia kuongea batumishi ya Mungu mubaya. Bengine banajipagala laana kupitia uko napinga mtumishi tena unarudia kuwekea mikono. Uko wapinga mafuta yenye ilikusaidia kutosha masikini. Leo hii Mungu amekusaidia, unaweza ona kufranga. Jume fika kule unaanza pinga ile mafuta na ile mkono yenye ilikusaidia kukuombea Mungu wakati yenye huko kitu. Unajipagala laana. Mtu yeyote mwenye atembea mu utakatifu na mwenye atembea mu mapenzi ya Mungu na neno lake, mimi sione assurance yake mu dunia. Mimi sione anziranse yake hata. Sione mali yake kama inaweza anjiri hata miaka 10. Mtu mwenyeko kuleo huku kesho. Mimi nadute sana na maisha ya wokovu yetu tunaishi. Kama tutakuwa tuko huku kesho, hakuna anziranse yenye tuko nao mu dunia. Siku mwa tutaanguka kwa mchamwe kwa tafuta kusakrifie, anakusakrifie. Esaii 54:14 inasema hivi: utadhibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa, kwa maana hutaogopa, na mbali na hofu, kwa maana haitakukaribia. Mwangle nasema hivi: mwende na vunja andiko muielewe. Aseme in righteousness shall thou be established, thou shall be far from oppression. Musikie kwanza andiko nasema hivi: in righteousness shall thou be established, thou shall be far from oppression, for thou shall not fear, and from terror, for it shall not come near thee. Inamaanisha nini? Kwa utakatifu utadhibitika katika dunia ya wanadamu. Chaba nakwambia hautapigiwa na shetani afanikiwe kwa maisha yako. Hautaishi muoga wa shetani. Mnaiwa kama inaandikwa aseme watu waliokaa katika uvuli wa mauti. Munifate bien.
Pako boga yenye banadamu banakuwa kanao ya kifo. Boga ya kuogopa shetani, boga ya kuogopa kukufa. Kitabu cha Ayubu sura 3, Ayubu anasema vile vya niliogopaka vimenipata. Amena. Vile vya nilikuwa naogopa vimefanya nini? Shetani anakutumia mboga. Jua nini? Milango zako ziko wazi. Hauvale Efesiens 6. Wa Efeso 6 ndio protection. Wende vala zile silaha. Jua nini migulu yako iko, jua nini uko migulu chini muvita. Jua nini uko migulu chini muvita. Jua nini hauvale kaske ya imani muvita. Jua nini hautie ngao ya imani muvita. Jua nini hauvale sentire ya kweli mukiuno. Pako batu beni ba expert kusema bongo hapa. Akikupangia bongo unaogopa. Pako batu benye baogopaki hata na Mungu na batumishi ya Mungu, bongo ishaka kwa realite ya ulimi yabo. Bile vyote binakufanya na kuwa viktime wa ibilisi. Haleluya. Haleluya. Aseme utazibitika katika haki. Haki njo righteousness. Haki ni matunda ya utakatifu. Haki njo justice. Amena. Misi jikoroge minawaza. Haki njo justice. Haki tena njo righteousness. Righteousness, utakatifu. Jiempoze mu utakatifu. Ambia Mungu, mimi nataka ninawe mu utakatifu. Nipatie neema kuishi neno la Mungu. Nikisema Baba kwa jina la Yesu niseme neno. Nikisimama nisimame na neno. Niwaambie na uyasema unombea kuochas. Sema na matendo yako. Ule neighbor mwenye unakuwa naye, acha afike siku mwana kuuliza unombeaka wapi juu ya matendo yako. Pako batu benye banafukuza batoto ya bajirani mu nyumba zao. Pako batu benye bapendea hata batoto ya bajirani bakie mu nyumba yao. Pako batu benye bakiona mtoto wa mganda anaingia mu nyumba yako, unaona hawe haezi kula kuchakula mkongomani haizoe, unamuima kule chakula. Pako batu benye bako hapa roho ya chuki yenye nekala mwabo, hairuhusu hata bajirani yao bakie kukanise banaombea kako. Pako batu benye tuko nasimama sasa batumishi ya Mungu mu nyumba ya Mungu, lakini ukienda uliza ba neighbor be tunaishi nabo, batakwambia kila siku mule pombe zinakunyiwaka, anniversaries zinala mu mapombe zinafanyikiwaka mule. Haiko mie mu nyumba yangu. Ndakamata mpanga ndakimbiza na mwanamke mwanaleta bale watu, ndakimbiza. Bandugu nibambie, hakuna mtu mwatolera yake zambi. Kwenye zambi iko kimbiza. Amena. Ikimbize kwa nini? Kwa upanga. Na upanga ni neno la nani? Zambi usivumilie yake. Bibi yangu ashaka nishinda nguvu, kwa hiyo nikisema nichukie hivi vitu vya pombe vyenye kwa leta batu banapigia miziki za falimu nyumba yangu, madanse zenye hazina maana, batu benye banakia fanyizia kafete mwangu ka pombe na kakiasi, ndoa yangu itavunjika. Acha ivunjike, lakini mapenzi ya Mungu ifanye nini? Mungu angaikie ndoa ya mtu sawa vile anahangaikia nafsi yake. Nafsi yako njoo yenye Mungu anapenda sana kushinda ndoa yako. Pako batu benye bako natembea mu ndoa yenye nabaongoza muzambi, banawaza aseme njoo mapenzi ya Mungu kubakia mu ndoa yenye nabaongoza muzambi. Mungu angaikie ndoa ya mtu sawa sana angaikia nafsi yako. Juu ile ndoa yako itabakia hapa kudunia. Agano ya ndoa itabakia kudunia, lakini agano jipya itaendelea mpaka ulimwengu wa nini? Wa kiroho. Nyote mna kama agano ya ndoa inavunjikaka wakati yenye kifo imetokea, make ile agano inabakia wapi? Ile agano inabakia wapi? Agano yenye tabakia kudunia kwa kuzuia kuingia mu Mungu. Sikuenda omba, nilienda kunywa pombe juu nifurahishe bwanangu mwenye aliona asipate haya mubarafiki yake, kuona mimi sikunywe. Usikunywe. Amena. Neno la Mungu liko juu zaidi ya nini? Ya ndoa. Neno la Mungu liko juu zaidi ya relasio. Bako bafie benye bako natembea mu mwili ya Kristo, banajifanya batakatifu mkanisa, lakini juu ya kuogopa kuachiwa na mtu mnapendana naye, unaamua ujifunue utupu wako, unazini juu ya kutafuta mugardea sikuache. Acha ya kuache, Mungu ataleta mwingine. Pako batu benye bako natafuta manipile ile faiblesse ya kutaka kuolewa yenu, kutafuta kubakulisha zambi. Ndio napenda olewa, lakini usipende olewa sana kushinda Kristo. Ukikuwa penda olewa sana, shetani ataanza kutumia bebatanza kudepozea mbegu za zambi. Mbegu za zambi, utafika unenda olewa, neema mafanikio ushaipoteza. Ushakauka, unenda njoo kuwa muombaji. Ndoa za mingi leo ni za bamama baombaji. Bapapa bazoe omba sana mandoa ni juu ya nini? Bapapa ndio benye shetani kwa atumikisha sana kufanya ubatili. Na banamuke bengine fulani nabo bako atumikishwa na ibilisi kufanya nini? Ubatili. Lakini na baomba kitu kimoja. Tushikamane shie na Mungu. Tuangalie Mungu atatupeleka wapi. Relasio nyoko amo ya mtu mwenye anakupigia katusi mwa kuulizo lilala ulikula unavala isitume unaacha njia ya utakatifu, isitume unaacha njia. Hakuna byo kwa tafuta prove. Kama mtu anahitaji kuona mwili yako jua bakie na we, mwambie aende. Mwambie afanye nini?
ule Mungu akumutuma juu angelimutuma angelikuwa na anaogopa Mungu sawa. Lakini Bakristo bamingi tuko na sedem mapieje za shetani, na ndio maana ndoa zimekuwa kidogo sana mu generation yetu, zinakuwa kidogo sana juu zambi imefanya nini? Unakuta fie fulani bakimwambia kuko mtu mwenye tukisimamisha hapa kwa muimbaji tu, saa yenye jene mwata ingia kama nyumba ya Mungu anakiaomba, ulimualika wao ujue lolote sana. Angalia muimbaji mwenyeko naimba anaogopa, anamkumbuka mgeto fulani anajana nkumbi, geto fulani sijue ya wapi, anaogopa, anasema ufie na anaombaka ugarso na anaombaka. Mageto zinaweka vya mingi. Kila jene mwenyeko hapa moko na nisiki mwenye uyapata neema kuoa, usibebe mtu mgeto, usitafute prouver fie kama hauko duru juu ya kutaka ulale naye. Kuwa duru wa Yesu. Mimi nilikuwa duru wa Yesu miaka na miaka, mbona mie umwe mimi nasimama? Amena. Ukwa tafuta prouver hauko duru, kuwa duru. Ba Paulo wote walikuwa banani? Bayuma muzambi. Ukitafuta jifanyo kwa mwerevu muzambi, zambi itakupekenya, zambi itakukula mpaka senye natia magoti yako mbele ya kiti ya enzi ya shetani. Haleluya. Na manataka pigia shetani magoti. Mugeto zote zeziko Kampala, mumanyumba zenye bajene tunapanga Kampala, isikue fasi, isikue sale ya zinaa ya kila mwanajisikia. Maisha yenye batu ba mingi tunaishi nani yae? Ukikuwa tu na nyumba yako yenye unapanga, fulani akisikia kama mko rafiki yake analeta sheria wake pale njoo banakia kutanani, utaenda wapi? Mbona kwa jipagala laana? Senyo unafika mkanisa unaanza rukaruka, tia mikono yako tu yulu mbinguni. Lakini ile mikono ambia Mungu, itamaa ya mwili iue, itanibeba mbali. Na hii ndio yenye kwa tumo nakuta batu banakufa mbio, bachawi banasakrifia batu kisi banajisiki. Kanisa kisimama mu ordre ya utakatifu, hakuna mchawi mwenye atakuwa na power ya kusema na ikue Amena. Tunataka tutembee mu nguvu ya kukontretire buchawi ya balozi. Balozi baseme lakini bisikwe vile balisema. Balale kumakaburi zabo lakini saba natoka pale bikwe biko nil. Utakuwa nasema nil sanze fe na zambi imesema bikwe vile. Uko nainua mikono yako mnyumba Mungu nasema kwa jina la Yesu nil sanze fe sijue vitu gani, lakini roho yako ishafungulia shetani mikono. Unataka roho iseme nini? Kama bienye kinywa yako kwa sema ni biko kontrere na bienye roho yako inasema, rafiki yangu tafuta Mungu auwe tamaa ya mwili muwe. Haleluya. 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 Mbele ya kusema nili sanze fe tafuta kwanza utakatifu mroho. Sanye aiombe nabambia we kwa mtakatifu wa Bwana. Lala tu usiombe, utaona mapepo hazitakuwa na pao. Yesu anasema aseme nimetafuta shetani. Shetani amekia tafuta biake bebiko mmia amekuta hakuna abyo. Eske munyia hamuna vitu vya shetani anaweka amo? Uliza mweko pembeni yako, mwa hamuna vya shetani vyatakia tafuta usiku? Simia niko nakwambia kama shetani kwa kia tafuta vitu anakuta biake. Unayua banadamu saba natawe kabitu banabeweka mu banki, lakini shetani sana tawe kabitu anabeweka mu mili ya banani. Uko hapo kwa banki ya kuzimu kweli? Sema kwa jina la Yesu mwili yangu inakuwa libere. Shie bote tuko na chunga okovu ya mwili kuufufuko wa kwanza. Wakati Yesu anasone trompete ya ufufuko wa kanisa, mili yetu itabadilika. Lakini tanke tungali na mwili ya zambi, tunatakiwa tuseme sa vile Paulo, ni nani mwataniokoa na mwili wa zambi? Munaona Paulo ni nani? Ni mtakatifu wa Mungu. Amena. Lakini anasimama mkanisa anasema, mumaandishi yake anasema, ni nani mwataniokoa na mwili? Tunataka batu benye batasimama mbele tu batuambie kama tuko wanadamu. Si mimi nimebambia kama pepo zilifahamu Efeza, nikasikia hata amena ni wakamu. Amena. Nataka na nyinyi mjue kama shie wote tuko wanadamu, tunatakiwa tuaminie Mungu kutufanya nini? Na ndio maana Paulo alisema aseme, ni nani mwataniokoa na mwili huu wa nini? Wa zambi. Akaongeza akasema, ninapotaka kutenda mema mabaya nafanya nini? Njoo mwili ile. Kama unataka senyo unataka kutengeneza maisha yako. Kuko mtu maneza kwa nikala hapa anasema tangu leo mimi nataka wasaidia na Mungu. So unafika pale unapiga simu. Ile simu unasema bongo kwanza. Sasa mimi nataka wasaidia na Mungu. Sasa yenyewe unafika kunyumba ile sheria wako anakupigia simu anakuambia tukutanane. Ile kukutanana unajua vile mnenda fanya, jumu ishabifanya tena. Niwaambie shauri yenda wapatia. Kila mtu mwenye kwa hapa mwenye mwanadamu sikia hii shauri. Wakati yoyote yenye utaweza kazini na garso mwenye kwa pendana naye limoya, itakuwa reality ya maisha yenu siku zote. Itakuwa reality ya maisha yenu siku. Itakuwa reality ya maisha yenu siku. Na uangalie mzuri senye watu wanafanya kile kitendo,
conversation yao inabadilika. Habataongea tena vya maana, batakuwa naongelea tu nini? Ni bongo ni kweli? Ayombe useme kama ni bongo ama ni kweli. Nyamaza tu ujue muro yako. Si unakumbuka? Si unayua? Batu bakishaanza kutanana kimwili mu relation, maongezi yao haitaongelewaka tena tofauti na bibalifaka. Na baki kupigia simu na maliza toka kanisa, ile simu inakuita juu muende endelesha kwa mulifanya nini? Kwa muliachiaka. Hata ulitoka mkanisa, umewaka moto, umesikia injili imekugusa, so nafika kunyumba simu inalia, unayua tena tunaende endelesha kwa tulifanya nini? Na njoo maana banaume abawezaki aminia. Okay, iko nguvu mkizazi yenye tuko wa Muamena. Banaume abawezaki aminia kuoa mwanamke mwenyeko na batoto ama mtoto juu ya nini? Banayua kama ule bwana mwebalizalaka naye kokote kwa bataonanaka tubita kuwaka tena. Haiko njoo vile. Ile neno ni minjo mimi nasema ama ni societe njoo naisema. Haiko njoo kiltire ile. Bengine balikuwa ogopa kuoa mwanamke bako vierge, benye bako bebasha kwa de vierge juu ya nini? Mwali ku de vierge yake siku mtaonana tena binakuwa hakuna kitu kenye utachaka kukitanda azina na azambi. Amena. Kenye kitakuachaka utakuwa unatembea na ile culpability mpaka wakati yenye Roho Mtakatifu atakiasu kula. Ndio maana kila mtu mwanavala kanzo nya kwako zambi usiichafule, ichunge mpaka wakati yenye unakuwa bien. Amena. Acha nibambie matashe za zambi shetani anaandana zifufua tena mwakili ya mtu. Unakumbuka zile mimba zolitoshaka na Yesu ashakusamea, zinakukosesha amani mu maombi. Hamone zambi kisi nasumbua mtu ulifanyaka 2022 lakini leo Mungu ashakusamea. Meshetani sana kia kuatake, anakia kukumbusha kisi ulienda wewe peke tena. Haleluya. Unaanza sikia, unasema sasa niko naomba nasikia nibambie mwende na vunja bile vitu na utakatifu, hapana maombi. Utaki abakeme shetani bana ibilisi ni wa kuresiste. Amena. Resiste nani? Resistance ndio inakimbizana nani? Resistance komu nini? Anakia na zambi unamuresiste, anakia na bongo mpaka wakati yenye atasema huyu mtu anakuwa hawezekane tena. Amena. Lakini pako batu benye bako musisteme ya kuzimu, musisteme ya kanisa, musisteme ya kuzimu, musisteme ya nani? Batu baneza jifanya bailo benye tuko nasema, lakini shetani na yako mnakutana naka. Shetani na yako mtakutana na pray ibada. Amena. Wapi ndio utakutana na ibilisi ya pray ibada? Sema kwa jina la Yesu, tupatie neema Mungu ya kushinda kila nguvu ya ibilisi. Andiko ya mwisho mimi nataka papatia ni hii. Exode 22:18. Aseme usimuache mwanamke mchawi kuishi. Usiache mwanamke mchawi kufanya nini? Mwanamke mchawi ukimpatia nafasi ya kuishi ataharibisha biote. Uchawi ni matendo ya mwili, mna vile. Uchawi ni fruit ya mwili. Matunda ya mwili ni uchawi. Mmoja wapo ya matunda ya mwili muko nini? Uchawi. Ukipenda wende soma hata Revelation 21:7. Utasikia pale kwenye Yesu iko nasema batu bebatingia mu moto ya Jehanamu. Mutakuwa na bachawi wenye bako na ile matunda ya. Lakini probleme ni hii, beba nazo yako wa bachawi ni ba mama bandugu. Amena. Ba mama wetu mko hapa? Mujipigie mikono kwa kidogo. Ba mama wetu mko hapa? Mujipigie mikono kwa kidogo. Musizarau, mupige mikono. Piga mikono yako kwa nguvu sana. Bachawi banazoeka kwa banamuki. Usiseme aseme nimepiga mikono juba niambie niko mchawi. Hauko mchawi. Lakini kama uko ndani yako ni muda wa kutubu na kuungama, sababu Mungu anapenda uungame ile dhambi ya kusaidia kuachisha hayo. Haleluya. Na muke njoba nazoeka kwa bachawi ni bongo kweli. Ayombe uapprove. Sasa zimoto nataka pigano seme na banaume banazoa kwa njoba balozi. Balozi ni banaume balozi na ni banaume njoba na kwa mwana bafumu. Amena. Pako bulozi na pako nini? Kuko uchawi na nini? Una kama Mkristo anaweza kuwa mchawi na haguse dawa. Anaweza kuwa mchawi kupitia priere za naombaka tu. Yeye ni priere za kuangusha watu. Laani ule mtu nimemwangusha. Wewe mapriere tu unaombaka ni za kupiga watu. Mapriere za buwerewere. Zile priere zenye mnaingia mchumba maombi bako na kufundisha kama mwanakia kutembelea kwa kikia na kitu usikikule amekiloga. Senyo unaingia mnyumba ameendo umekitupa mkialala. Mbingu ziko na kuona zinayua kama ule mtu alibileta kwa upendo.
Haleluya. Tuko pamoja. Unaweza kuwa Mkristo mwenye uko hapa lakini prayer yako ni buchawi. Prayer yako ni nini? Ni uchawi. Wende soma kitabu kia Mr. Bapatia, hii andiko isibaribisha. Ni andiko yenye kwa mkode za kama unatafuta haribisha maisha ya mtu. Kupitia magoti, maombi, unakunja magoti yako. 5 jours sec. Siku 5 seke za maombi ya ukule na ukunywe. Uko na declare ile maombi. Uko na declare ile maombi. Hawezi toka mwile maombi ule mtu ayakauka yakufa. Amena. Manake inawezekana Mkristo akuwe mchawi na hayue. Mchawi, mtu anaweza kuwa mchawi na hayue, lakini haiwezekana kuwa mlozi na hayue. Mlozi anaiwaka niko nani? Lakini unaweza kuwa uko hapa surako banitumikisha kwenda loga na hayue wako kitu. Mwache tuachie hapa tuendeleshe siku nyingine. Haleluya. So na ndio maana shauri yangu ni moya, mkimbia zambi, juu zambi zitabasumbua sana na zitabakosesha mbingu. Bana kimbiaka zambi hai, bana kimbilia mu Yesu. Shauri ingine mimi nataka wapatia strategia kuwa matendo ya mwili. Kama uko hapo kuateseka na tamaa, tameko mwewe unashindwa kuiharibisha. Kama uko hapo kuateseka na mawazo ya buchafu, shetani amechafula mawazo yako. Mimi nakutuma uende ingia mafungo ya 3 jours sec. Amena. Tuko pamoja. Uende mu 3 jours sec. Ile mwili uikamule amo ile zambi. Kamule ile mwili amo zambi. Paka pale kwenye mkono utasikia ina tena power. Uko na tetemeka. Ile ndio tunataka. Senyo namaliza ile 3 jours sec. Utaona kama ile mawazo imeanza kufa. Usiende funga tu kisha anze lalo uko naangalia filme. Sasa yenye mnaenda angalia filme na mko mafungo, mnaanza sisimua tena ile zambi ya mawazo machafu mu akili. Mnanifuata? Usione filme. Funga 3 jours sec, TV yako ikuwe Biblia. Anza soma andiko mwanzo mpaka Revelation. Kama utaweza, fata injili zetu tunatumamu YouTube account yetu. Fata injili zenye tunatumamu audio kwa mtandao yetu. Utatoka mwile 3 jours sec, tamaa imekufa, mwili yenye ilikuwa na kusumbua imetulia. Unayua shetani akitafuta haribisha mtu, anainuaka zaruba mwili ya ule mtu, ateko mundoa ule mtu atenda tafuta benye zaruba yake kwa namwambia aende tafuta inji. Haleluya. Haleluya. Aseme hivi ni bya ni bya watu yote wenye bako humu. Uko mundoa, usikwe mundoa, kila mtu mwenyeko na mwili. Shetani anaweza tia zaruba mwili yako, na ile zaruba inaanza kuletea kutaka kwenda nje kutafuta njala, kukulisha ile njala yenye shetani ametia mwili yako. Haleluya. Haleluya. Manake ni mafungo ndio moja wapo ya safari ya kutaka kuzimisha mwili. Wende funga 3 jours sec. Sitaki ni bashete bidole hapa benye mimi ningelitaka bafunge 3 jours sec, baue mwili yao. Lakini basi Mungu awasaidie na baone huruma. Haleluya. Tuko pamoja? Simama sasa kwa miguu yako tuombe. Ulikuwa hekima kabla ya muda, unadumu milele, jina lako ni kubwa sana. Ulikuwa hekima kabla ya Fungula sauti yako imbe. Ulikuwa hekima kabla. Mungu alijua kama dunia itaanguka na kakuleta hapa. Alijua kama dunia itaingia mzambi na kakuleta hapa. Alijua kama pako kapasiti ya kushinda zambi kupitia mwana kondoo aliyechinjwa tangu misingi ya ulimwengu kuwepo. Hauna sikize. Hautasema kama shetu kwa ishi wakati ya zambi. Hapana. Aliiwaka kama zambi itakuwa, lakini akakuleta hapa na akakupatia mwana wa Mungu aliyechinjwa juu ya misingi ya ulimwengu. Kwa hiyo ni wajibu yako kusimama muutakatifu. Amen. Anza kuambia Mungu, nataka Bwana uwe mwili ndani yangu. Karibu kwa maombi.
Anza kuua mwili. Ambia Mungu, kila matendo yote ya dhambi ya mwili yekomumie, nimeiharibu na kuiteketeza katika jina la Yesu. Ulikuwa hekima kabla ya muda. Inua sauti yako sasa. Malaika wa Bwana yuko hapa. Roho wa Mungu anakiabeba ile mizigo za mwili. Ulikuwa hekima kabla ya muda. Anza kuambia Mungu, nataka uwashe moto wa utakatifu mumie. Neema yako inisaidie kuwasha moto wa utakatifu. Hakuna mapepo zotakemea na hautafute kwanza Mungu. Omba Mungu. Ingelikuwa ni vya mapepo kama saa yusha za toka hata na jasho. Ulikuwa hekima kabla ya muda. Stahili kwa kutafuta siku na kutaka wewe uko mwaminifu, uko Mungu kutafutika kila yote ambayo ilikuwa tala maisha yangu, kila yote ulikuwa hekima kama shetani kwa posta deposit mpaka maisha yangu, ilikuwa posta deposit mpaka roho yangu. Barababosia kabrande gebredila baralilame. Arakabaga brande gebredila gabaralilame. Aralia montelia gabrande gebredila baboria mosia kavrilia mone. Gabarabaka baboko roboboko brende gebredila gabarababosia. Ita moto, ita moto, ita moto, ita moto, ita moto, ita moto. Call on fire, call on fire. Ito muliro, call on fire. Call on fire. Gabarababosia kabrande gebredila gabarababosia. Ragabagababoko mene gebila gabrande gebredilia bande lebelelane. Ita moto mwili yako, ita moto. Unadumu milele, jina lako ni kubwa sana. Ulikuwa hekima kabla ya muda. Unadumu milele, unadumu milele, jina lako ni kubwa sana. Ulikuwa hekima kabla ya muda. Kitabu kia Kumbukumbu la Torati 18:11 inasema kama mtu yeyote mwenye ataomba wafu bako batu bebanendaka fa priere akulamusha bebalikufaka banakia omba benye balikufaka maroho zabo manafsi zabo zirudie kudunia movita kupiganisha batu. Utaambia Mungu, kila mwenye aliombaka wafu juu yangu, ule mtu na wafu wake banapotelea mbali. Karibu kwa maombi. Rakabelelia montelia gabrande bela rababusi. Omba usikose. Kila mwenye alifanya priere ya kuemvoke benye banakufa, kila mwenye alifanya priere ya kuemvoke benye banakufa, yeye na uchawi wake anapoteza mamlaka. Ragabagabrande gebredila gabarababosia. Barababosia kabrande gebredila. You are the wisdom before time began. Forever your name is ever great.
hekima kabla ya muda. Yes, Bwana alikuwa hekima kabla ya muda. Yeye ndio hekima kabla ya muda. Asante Yesu. Unaweza ikala. Hizi mapriere ni mapriere zitaomba njoo wiki inakoya. Tunaziweka juu ya wiki inakoya. Amena. Ya Mungu ya mingi sana. Tangazo yenye tuko nayo kuzenye mtangazaji wetu wa kutuambia, kesho lenzi tutaombea kutelefone kama kawaida. Nyewe wote mnagi tunaombea kutelefone vile vile ndio tutaomba. Mardi tutaombea kutelefone tena. Mercredi tunaombea kutelefone tena. Jeudi tunakutanana hapa 10h. Haleluya. Jeudi tunakutanana hapa saa ngapi? Jeudi taamua, vendredi taifai. Vendredi tutaomba magharibi. Vendredi tutaomba ma 17h, ma 16h. Vendredi tutakutanana pa 16h mpaka 18h. Dimanche batu yote wanatumika mkanisa, tutakuwa hapa mu intercession kuanzia 10h. Dimanche ya lenef kanisa yote takusanyika shebote 15h hapa magharibi. Dimanche ya lenef kinatuma tutakusanyika mardi tena ni sababu kesho niko naingia maombi ya siku 2. Niko maombi ya 2 jours sec kesho. Haimaanishi kama mimi sitakuwa pamoja na nyie. Mie musiku 7 mtakuwa siku zangu 2 za pasipo kukula na kunywa usiku na mchana. Kisha zile zingine siku kama ni ngapi? 5. Tunaziingia shebote 18. Na ndio maana mimi sitawezeshwa kukua na nyie mardi. Tutakuwa pamoja jeudi njo. Wewe kuombea kutelefone haimaanishi kama umepewa license ya kwenda na honja chakula. Pako watu wanauza majojo banenda nazi nani? Ma sweet peps bana nafuta vile mahewa wako ajambia huko mafungu. Kuombea yako kunyumba haimaanishi kama upige utie lulimi musupu hivi kulushe kama ni wapi. Mwali ya kusikia kama chumvi iko. Baba metu tuko naongea na nyinyi, amena. Seme hakuna sena Mungu na anaelewa nini? Haelewe. Amena. Mwenda mujikonsakre mwili wiki mzima. Haleluya. So jeudi tutakuwa hapa, vendredi tutakuwa hapa, dimanche tutakuwa hapa. Samedi tutafunga tena, tunaombea kwa telefoni. Leo programu yetu ni hii. 15h shebote tuko hapa. 15h tuko hapa shebote. Ku programu yetu ya maombi ya magharibi. Tuko na mnenaji mzuri, mtakuwa baraka kwetu na tutakuwa mu priere. In fact kwa mahitaji zimwa hivi tunaweza omba pale mwisho zaendeza baombesha. Kwa hiyo mtu yeyote wa watchers usikose. Na ingine mimi nataka nyewe wote mjipigie mikono. Jipigie kwanza mikono. Uko mtu wa maana sana mwa hii kanisa ya Mungu. Uko mtu wa maana sana mwa hii wito yenye Mungu ametupatia. Hauko mtu kawaida. Mimi nakuheshimia sana sababu umeamini kama Mungu alinituma na ukatulia pale. Neema yenyeko kwa maisha yangu iko affected. Ni watu wa mingi babakuruhusu ifanyike juu ya kiburi yenye bako nayo. Lakini wao una kiburi, Mungu akubariki. Kwa roho yangu yote mimi naomba Mungu akubariki sana. Pako watu wenye baliangalia hatuna franga, hatuna kitu, bakasema huyu haizi kuwa baba yetu wa kiroho, lakini wao ulisema huyu atakuwa baba yangu. Na leo mimi huyu mimi nasimama hapa. Acha Mungu akubariki kufasi yako. Haleluya. Pako watu wengine wenye juu ya kiburi sana, bako napiga kanisa vita. Banawaza kama Mungu ataangalia bie banawaza juu afanye kazi yake. Niwaambie vyenye Mungu amesema atainua ili kanisa zaidi ya kawaida. Amen. Na mimi nataka nikwambie vitu vyenye hujawahi ona kanisa yenye naongozewa na mtumishi mkongomani binafanyika Mkampala, bitafanyika na watchers. Bitafanyika na nani? Tumefanya vya mingi, amen.
Muna kama tumefanya mingi. Safari yenye tukwamo, Mungu anataka kutuinua. Atainua kanisa na hii kanisa itahama. Amesema na ameakilisha na amekamilisha. Kanisa itahama na itahamia fasi yake, na itahamia fasi kwa kuna jengewa kwenye kuteza reservoir 1000 personnes. Kanisa itakuwa na mabisi zake za kubeba watu kukanisa, za kukiatwala watu kukanisa. Usiseme mie niko Chirombe, kanisa ishakuwa sijue wapi, mimi sitafika. Kanisa itakuwa na bisi zao zaidi ya 4, na zile bisi 4 zote zitakuwa kwa ajili yako kutafuta kwenye huko kote. Basalama Road batakuwa na bisi yabo moya, sijue ba wapi bisi yabo moya, mpaka pale kwenye tutakutanana shie bote wapi kukanisa. Siko na bambisi bisi zinababeba ku Kampala mu taxi zenye zinakuwa zikuanuka mikono kama nini. Amena. Zile bisi zenye unakuwa nikala mona nasikia harufu wa mafuta kwa unakupanda mu estoma. Amena. Mimi niko nakwambia bisi zenye zinaikalishaka 50 person. Amena. Na tukipenda tunauza za kura. Mnaona tuuze za kura? Basi ni franga zako, si ni za Mungu? Basi ni kubanki yako ndio zitatoka siku wa Mungu.